Rod ah, balik ah. Lah, tumben lu, Rod. Jogging hari ini lemes banget. Iya nih Dul, sebenarnya gue tadi malas keluar. Akhir-akhir ini gue lagi jalanin ini Dul, puasa Senin sama Ngemis. Lah, kalau puasa Senin hari apa, Rod? Ya namanya Senin ya udah pasti hari Senin lah Dul, pakai nanya. Kalau puasa Ngemis hari apa? Ya kalau puasa Ngemis mah gue tiap hari. Soalnya kan gue ngemis di lampu merah begini. Ah, lu. Lu Dul, lu bukannya ngojek hari ini? Motor lu kemana? Iya nih, Rod. Hari ini gua apes banget, Rod. Gua ditilang. Lah kok bisa ditilang? Lawan arus, Rod. Ya iyalah, namanya lawan arus mah pasti ditilang. Ah, lu nya aja yang PA. Daripada lu ngelawan orang tua. Durhaka. Si bego, kapan gua ngelawan orang tua lu?